Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man nakaha lillah wa ankaha lillah istahaqqa wilayatallah. Wa ba'du, hadratal muhtaramin, para alim, jami'al masyayikh, ashabal ma'ahid wal madaris, wa nakhudhu majlis kiai serabuipun dari Pondok Pesantren Darul Ulum, Pondok Pesantren Mambaul Ulum, satajaipun hafizahumullah wa mata'anallahu bituli umurihim, amin. Sesangat abdina amul jaagi kaatur juganan minangka pemerintah desa iki Kak Dinto Bapak Muhammad Saleh beserta parangkat desaipun si hadir Kak Dinto dalem sebetan kaula hormati. Tak kalip juga minangka sahibul hajah, sahibus surur wal farah iki Kak Dinto Simulja Bapak Arbasin sarengan Ibu Hamimah beserta pisan ipun Bapak Zainuddin torstejeh tondun bele karabe ipun sebetan kaula stejena amul jaagi. Tak galip penotra-penotri pengantan laki pengantan bini Muhammad Habibi sareng rajiipun uswatun hasanah sesadayana beten kula pada adwa agi sebeten kula hormati hadirin wal hadirat sadaya tamu unjengan sepo anom rahimakumullah. Sekabaling kabitan ngiring beten kula sedaya arasa wajib terpantas kaangkuy ngawali kalaban tasyakkur da ajuanipun Allah subhanahu wa ta'ala biqauli alhamdulillahi rabbil alamin atas sataja nikmat taufik termau'unahipun seingkena beten kula sedaya bisa samarampa atuduah da Gusti Allah dalam badaipun tingkah lampah tasyakuran aqdun nikah antara ipun Muhammad Habibi sareng uswatun hasanah beten kula sedaya paring jember tor beres ngiring tandai biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Sanjungan salawat sarengan salam Allah malar muga tak coba-coba tetep ka atora dek junjungan Gusti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seampun nyata aromat aramut beten kaula sedaya dan jurang asor setak kaukor para rabu sedaya sesami mulja minangka pansaunapan acuman tarika seperti kalampa sekabitan iki Kak Dinto pembukaan bi ummil Quran dalam hal Kak Dinto bedi dipimpin oleh si mulja Kiai Mazani Abdullah. Terus lagi kalaban sholawatun Nabi salawat julus dalam hal ini bedi pimpin simulja Kiai Adenan diteruskan kalaban sholawat bil qiyam dipimpin oleh Jamiatul Hadrah Ilyasa
seterusipun engki kak dinto mukhul ibadah otabaipun doa dalam hal kak dinto ngaturi bektur simulja Kiai Ali Maltuf Ghazali. Para rabus teja sesami mulja demikianlah acuman tarika seperti kalampa kalaban penuh harapan da ajunan alpan Allah malar muka badaipun majlis tasyakuran akdun nikah ia rika dinto dari awal hingga akhir doa seteja nak ingin ridha ibn Allah subhanahu wa ta'ala sehingga membawa barokah manfaat maslahah khusus ipun deka kedua mempelai dapatnya mengarungi karunia bahagia keluarga baiti jannati amin ya rabbal alamin. Para rebus teja sesama mulja acara seterusipun beti ekabiti dek saripun sampun kasebut asma agunga abdina ngaturaki bakto.